Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahanen, mersodip mo kita, asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Iale Tuhan nami sepermase ate, dak pehantar mo ukur nami, deket tendim simbadiai, lako mengantusi katamu idi. Asa kuantusi kami, kade si kelemoken atemu. Merkiteken Tuhan Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Renungan tasidarian, ibuku renungan wasiat nai, si berjudul, Oda ibeli debata kita. Si bagian idok lapihan simbadia, emosi tersurat ibas pesalmen bindu 50 Janahnat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat i ayat pe-12 ken si mendok. Nai idok ken debamo, terolih pahala ngogia kalak seloh. Tuhuna ngo, lot ngo debata si menghukumi tanoh en. Si deka perjalanan ninggeluh jelma manusia, Lot ngo sinibaken kalak perjahat, nalako memain taki jahat. Janah pelin mengasangkan gegohna, memain kinim persuk mendahi jelman terem. Tose bagi Hitler, taki jahat si Hitler, oda ngo pelin memain mate jutaan kalak Yahudi. Tapi deket mo jutaan kalak Uni Soviet mate. Bagi mamo deket kalak si oda memetoh, kalak da beru si menggongken persuk, kumerna dukakna, karinana idi ibunuh. Taki si jahat sini bahan kala idi, kumerna oda i kebiari kala i Tuhan. Tikan Lot pengago, deket oda nelot kesentengan. Mi piga-piga kala, geut mo oda percaya mendahi Tuhan, deket keadilenna. Terkuso-kuso ngo kita, digan ngoroh dalan kesentengan si merandal mi lebe ni Tuhan. Pasal 50 Tose bagi ende pemojin nalako mengido, nalako ki pebangkit keadilan. Geut ngo, debata bagi si merian ibas dirinta, tikan roh pengunjunan. Tapi perpesalmen merketoken mi Tuhan ngo. Perpesalmen percaya, terolih pahala ngo gia kalak seloh. Tuhun na ngo, lot ngo debata si menghukumi itanoen. Tikan roh pengunjunan, barang pesi masa mikala isi kulilingta, da enget mo, oda ngoi beli Tuhan kita. Adil mamo Tuhani merkiteken kuasana. Kumernaken idi, percaya mo kene mikarina si masa, debata si memre keadilan. Mersodip mo kita. Bapa nami sini sorga, meliasati kalohon mo kami, kumerna karina keadilanmu. Kono mo Tuhan, singgeluh, si memereken keadilan tabang geluh namien. Pos ngo ukur nami Tuhan. Meliasate muale Tuhan. Ibagasan gerar Tuhan Yesus Kristus bersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi dari en. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitakan i, Bapak Inang engkau terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, Reba YKB. Tuhan Yesus permendewasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juah-juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.